demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Žive bili, hvala vam. Cijenjeni potpredsjednici Stranke demokratske akcije, gospodine Džaferović, gospodine Sarajliću, predsjedniče kantonalnog odbora SDA, gospodine Zvizdiću, dragi načelnici, ministri, dragi moji SDA-ovci Sarajlije, dame i gospode, selamu alejkum i dobro vam večer. I čestitam ovoj hiljadi novih mladih lica koji su pristupili SDA, koji su pojačali SDA. Zaista mi je drago vidjeti kako se stranka zanavlja. Prije 24 godine, kada sam i ja opsluživao SDA, dakle nisam bio od osnivača, ali sam bio tu negdje sve vrijeme, vozio rahmetli Aliju Izetbegovića u svom stojadinu, kucao one programske deklaracije, pripremao skupove, brinuo se da sve ide kako treba na tim skupovima, dakle lijepio plakate i tako dalje, radio te servisne stvari. Prosječno godište je otprilike bilo moje. Prosječan SDA-ovac je bio mlađi od 40 godina. A onda je prošlo 24 godine i mislim da smo sad u prosjeku negdje na 50 godina. Zato je jako važno da mladi ljudi unesu novu vitalnost, novu energiju, nove ideje, nove vizije, novu brzinu u djelovanje SDA. Jedno tražim od vas. Svijest o tome u kakvu ste stranku ušli. Nema uporedive stranke, partije u Bosni i Hercegovini, u regionu, a bogam ja ne znam da ima slične igdje u svijetu. Budite svjesni da ste ušli u stranku koja je se izborila za slobodu u Bosni i Hercegovini prije 24 godine. Ljudi koji su ležali u zatvorima, koji su bili po 9 godina, po 10, po 12, po zatvorima, su ponovo te 90. godine rizikovali slobodu da bi izborili slobodu za naciju. I izborili su je. 2 godine iza toga, 92. godine, ti ljudi i drugi slični njima su rizikovali i gubili živote da bi odbranili živote u bosansko-hercegovačkoj naciji, da bi odbranili zemlju, da bi odbranili cjelovitost, integritet zemlje. I uspjeli su u tome. U nevjerovatnim okolnostima, u enklavama, odvojenim od svijeta, logistički potpuno odvojenim, napravljena je ponosna, antifašistička, pobjednička armija Republike Bosne i Hercegovine, naoružana i organizovana u nevjerovatnim uslovima, odbranila Bosnu i Hercegovinu i narod od višestruko, od desetorostruko, od 50-rostruko jačeg brutalnog neprijatelja. Ovo je stranka koja je vratila samopouzdanje, koja je ponovo učinila političkim faktorom, političkim narodom, bošnjački narod, vratila mu njegovo nacionalno ime, bez kojeg je bio desetljećima, vratila mu ime njegovom jeziku bosanskom, vratila mu njegov identitet, njegovu kulturu, njegovu vjeru.
Stranka koja je imala snage da napravi mir te 95. godine. Ponekad je potrebno više hrabrosti za napraviti mir nego nastaviti voditi rat. Imala je snage i hrabrosti za to, imala je liderstvo za to. A onda je imala liderstvo koje je napravilo 61 instituciju bosansko-hercegovačku u vremenu post-Daytona sa onima koji ne vole ovu zemlju. U parlamentima, u vladama su sjedili ljudi koji su skinuli one ratne oznake, one kokarde, svezali kravate i pokušali civilnim, mirnodopskim sredstvima dalje nastaviti borbu protiv Bosne i Hercegovine. Sami mi protiv dvojice smo vukli te procese sporo, ali u pravom smjeru. Dakle, toj stranci pripadate. SDA je stranka koja je svaku svoju zadaću, a to su redovito bili istorijske zadaće, istorijski zadaci, ispunila, zadala i izvršila. Toga budite svjesni. Zato danas, kada pitaju da li je moguće to što SDA obećava, da će ovaj put fokus i energiju staviti na ekonomiju, na zapošljavanje, na privredu, na obnovu privrede, podsjetite ih na ovo sve što smo obećali i što smo izvršili ljudi. Naravno da je moguće. Ako stavimo u funkciju dva resursa ove zemlje, drugi, ne prvi, drugi resurs ove zemlje su ove ljepote koje smo malo čas gledali. Bosna i Hercegovina je 7. sila u Evropi po vodi, po rijekama, po vodnom kapacitetu i potencijalu kojim raspolažemo. Jedna od prvih općenito po energetskom potencijalu po glavi stanovnika, po uglju, po vodama, po onome što je energetski potencijal, po šumama. Imamo stotine minerala koji su još uvijek neispitani. Imamo ljepote, imamo svaku moguću vrstu resursa u ovoj zemlji. Ali to je, kao što rekao, drugi resurs. Jer s tim resursom, sa bogatstvima zemlje, recimo, jedan uspješni Japan uopšte ne raspolaže. U Japanu svoju djecu uče. Mi nismo bogata zemlja. Naš jedini resurs je, dakle, radna snaga, vitalnost ljudi u Japanu. Jedna su od najbogatijih nacija. Zato kažem da je prvi resurs naš, na koji također trebate biti ponosni, vitalna nacija. Nacija koja je u onakvim okolnostima u stanju da se odbrani. Nacija koja je u stanju da pokupi fudbalere diljem svijeta, da ih nagovori da dođu u reprezentaciju, pa da se te reprezentacije boji svaka reprezentacija u svijetu. Niko nije siguran kad igra protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, pripadate toj stranci i pripadate toj naciji. I ponosno, uspravne glave, završit ćete, ako Bog da, posao koji je počeo rahmetli Alija Izetbegović sa svojim društvom. Vi ćete to uraditi. Uskoro ćete ući u naše cipele i nastaviti našim putem. Meni je 58 godina. Ko jučer, kad sam bio mladinac SDA, kad sam bio Mosovac. Sjećam se Denisa, izgledao je kod dijete prije 15 godina. Dakle, uskoro ćete ići tim putem i završavati taj važni posao. Neće ga niko drugi završiti. Jedna arapska poslovica kaže: samo ljudi koji cijeli dan kupe korijenje, jer tamo nema drveta, oni skupljaju korijenje po čitav dan u pustinji, će tu hrpu drveta iznijeti na vrh brda. Oni koji to kupili nisu, to neće završiti. Dakle, vi pripadate tom narodu, toj stranci koja je taj posao počela prije 24 godine, koja je ratovala za ovu zemlju. Vi ćete taj posao, ako Bog da, završiti. Začudit ćete se kako ćete uskoro se naći u toj situaciji. Denis je rekao, obrazovanje je najvažnije. Ja bih se usudio dodati, ipak ima nešto važnije od toga. To je moral, to je etika, to je usmjerenje, to je ideologija, to je vjera. I kod pojedinca, insana, čovjeka, a i kod naroda,
prvo i najvažnije jeste usmjerenje, jeste moral, etika, vjera, a zatim intelekt, obrazovanje, razumijevanje stvari, informacija, a tek onda fizička snaga. U državi je to vojska, policija, fondovi, bogatstvo i sl. Dakle, ovim putem i ovim redoslijedom, ako Bog da. Zato vas molim, evo imamo ove izbore, pokažite da SDA ima omladinu, pobijedite ih na ovim portalima, na ovim društvenim mrežama. Ne dajte to ovima koji sebe zovu urbanim ljevičarima. Pokažite da i nama pripada grad i da mi pripadamo gradu. Da je ovo i ruralna i urbana stranka. I da joj svi segmenti društva i sve sredine pripadaju. Moramo ostvariti jedinstvo koje će nam vratiti snagu, koja će nas vratiti na sve pozicije. Od opštinskog nivoa koji je temelj gdje imamo 39 načelnika opština, pa gore do vrha države gdje imamo u ovome času člana predsjedništva. Sve to zadržati. Između toga dvoga popuniti strukturu. U ovome času imamo 7 od 35 u kantonu predstavnika, 20%. Pa ne možete s 1/5 valjano voditi procese. I slična stvar je diljem te strukture, kroz kantone, kroz federaciju i slično. Ujediniti se, vratiti snagu, vratiti se na pozicije, dovršiti ako Bog da posao. A kad je član predsjedništva u pitanju, glasajte za koga god hoćete. Samo budite svjesni da je svađalica u ovoj zemlji dovoljno, da bošnjački član predsjedništva ima vrlo važan posao, da mora biti smiren, odlučan, čvrst, iskusan, da mora biti u stanju postizati kompromise, da ne smije popuštati, ali ne smije biti konflikta niti svađalica, kako nam se nude, da mora imati jaku stranku iza leđa, da mora ličiti na svoj narod. Ne dozvolite da u stolicu Alije Izetbegovića sjedne neko ko nikad nije bio na Kovačima, nikad nije bio u Potočarima, ko nikad nije ni za Bajram ušao u džamiju. Ne dajte to. Pobijedit će ova stranka. Ja to osjećam na svakom koraku. U Konjicu prepun skup, ne mogu ljudi da uđu. U Novom Sarajevu jučer, u Banovićima 25.000 ljudi, u Tuzli. Energija kakvu nisam osjećao decenijama. Pobijedit će stranka ako Bog da. A onda stranke su samo alat za popravljanje stanja u zemlji. Idemo prvo popraviti alat, podmladiti ga, ojačati ga, izvaditi neke hrđave dijelove, slabe, ugraditi nove ljude, poštene, mlade, obrazovane, uz stare iskusne. I kao što rekoh, inšalah, dovršiti posao. Svako dobro u životu, u radu, svaki uspjeh, živi bili.